ni khat bini apana kut gule mai guzu sia kut lung ki mowa obung tinahin mi pihin chang hi bin tawnai mano pathin tawnaw sangin tunin kincha lo ben ni sain in planting a wonder say so pathini thangwa win pathin lo pina chang tan hallelujah pakai phoi pha châu sen pakai phoi pha châu sen ipamin abel velin pathin thangwa utin chulen nil ha sang le success lolin ta program wi cha la thini di bin jong long sit te nu le pa pi le pu loi le pai teo zo sin pathin ni nga taw na gyal do tin now I invite on stage the cookie artists, gospel artists to present their popular number gospel song Kathange Kathange Kakithange Tila Sadegin gospel artist no ikok now what back you day
against Mento Pido na committee ho ko na inanaydiuhin. Kutpa Pu Pachokon, Chief of S Kuting Tabi Village. Functional President Pulun Kusaizo, Honorable Chairman EDC Chandel. Chief House Pu Gates Ragumani Singh, ISDC Technical District. Let's give a big hand for Beville Bay. Available for Beville, okay? Now please welcome Aimul Cultural Troupe on stage.
Now we call on stage the Golkha cultural troupe to kindly present their dance on the stage. Bipihon Golkha Zana cultural dance touring in Ibon Zawin Ilimuin Patbepiu Day. Bye.
Sang sang buông hai miền bóng tin yêu sông ôi bên ô sang sang ô lại lên sang sang buông tin yêu sông ôi bên ô sang sang ô lại lên sang sang buông tin yêu sông ôi bên ô sang sang ô lại lên yêu bên And now, may I please call on stage Mr. Lalza Hokip. 징랑감 안옴의 오 버티네이프 징랑감
hang hang le lu min Zuleva hang in za ting le pathin lo pi la ki phong noi hang tim ka ba le ul chinga ka ba le lang ka panung ki
Tuna abanin langai ta pathin bot nila isa pidivin artist mansing ko win mipin amalim nan ko pe piute Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dei pi seu le jampi to ma ungtumwa anunga bipite to mukhang tanin untar suan ne
ng Avelin Colbert Bikinaw Day! Okay, let's give a big hand for the beauty. Thank you, Mate Cultural Troupe, for the wonderful and beautiful cultural dance. Mizo Cultural Troupe holding in Avelin Colbert Beauty. Ladies and gentlemen, please give it up for Mizo Cultural Troupe. This is Mizo Cultural Troupe, ladies and gentlemen. Once again, let's give a big round of applause for the beginning of the day.
Mình dốc dốc cho ba đi khỏi mẹ kỹ động tác. Bên khỏi động tác. Wow, that was wonderful. Thank you so much. Now, we call on stage the public favorite, especially of the Tenapal district, the one and only Mr. Johnny Lamka. पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार थैंक यू Tenapal district Jawang Put. Tenapal district Jawang Put. Now I call on stage artist Naisi to come on the stage and deliver us a melody song. Hello. Sige, munti na ating bihipin puso
prize distributions to the cultural troops. And to do this honor, I would like to call the committee on this case. Dedim Jean, Abana Zo Cultural Troop Lam Kai Ho. Zo Cultural Troop Lam Kai Ho. Abanin Kachin. Zo Cultural Troop Ahin, Abanin Kachin Cultural Troop. Pit Mabeb okay. Kachin Anglo Hele Kilomen. Kachin Cultural Troop please. Abanin Mar Cultural Troop Lam Kai Ho. This is the Anong people. Mar Cultural Troop. Lung sitan nu te pato ti thangai pouti ti khana taw na ki manai poi ti khana taw na masangin dala pouti Mar Cultural Troop Abanin Aimol Cultural Troop Gorkha Prize kipitin lang bipin ko bepiw tay. Abana Gorkha Cultural Troop Abanin Vai Cultural Troop Abanin Sita Cultural Troop Sita Cultural Troop Sita Cultural Troop Abanin Mate Cultural Troop Mate Cultural Troop Bana Anong dingin Mizo Cultural Troop Lai mai ki fit thalo le malang ki Mizo Cultural Troop Chule Pate Ho Bengko Salam Ho Chu Nila Le Nan Chati Ni Na Lai Bin No Ki Pa Meni Nila Le Chombia Special An Ki Gong De Hi Ti Pate Ho Meni Het Ki Bin Tim Bin Tim Me Tun Mi Bin Khun Beng Ung Te Ki Pa Thu SAPD Board of Change Who on Kuzang Hoki Vice Chairman Good 2017 Ini ni koi aku kurang ni kurang kan. Kita orang itu dan langa itu ko dua ko lagi kita ini pati ho. Jadi culture ini ko ho, ini artis ho. Jadi lama ho so. Jadi langa komiti langa rutte hohi ile hohi ile blender asa hohi kon seva ini ba kan jana hi इसके प्रोग्राम ही रोड में ही गांव का वो कमर first one to district की बाही ini pak ima ko nam huila asan kan te nam huila no ya ni no lim ja lu bi masal tu ka tu ini kita helin ke ini hi itu no wa awu nam patin patin ko bin tahan kita tang ke pame. And now for the closing prayer, I would like to call Pastor T. Sungmoy, Pastor KCC, Jainabul Gambi. Hình dinh cái bảo thiết đặt bậc thề đang mà đây đúng xin nào giá lên tu ni cái kinh mình nào cái hiện apa napa đã xảy ra cái gì cái kỳ chất bên tàu cô là đại số để hùng ở phía bên phát triển cái kinh hậu cần xảy thế ta về
tua kahin manu kanam sumuba jin ku kimizo ku pin zawang ku ya kahin pat nau hi nanam hen thing te kapu kapa deu Israel zati aku na thusima ku na kilason kut kiti aku na chakan hi in nang ma thua hong ki mangcha kut hi si hi thing sela ka ban thei jing na di bin na zati kanam sumu bin nang man phathe nei bu sing de bin thon hi ma ta bu hi hati sa phathe jo sa jevin zona ei bi ba Jesu Krista nang man hi zale na men ka thang bo bin hi achai chan ge in pakai na lagaw the ge nei bo na lai wen ti Jesu Krista bin en ka ta bu hi